cái chân này là cái lâu lồm lệ phật châu à hay tuần trung mà hiền với ni sầm ni pariat là sòng pani sáng ni sầm ni panga ani với ni trong trang tủ hiền in bara mara mà in thàn puyen này lệ đó ani à pui lệ mẹ mẹ đón khóc maya tin social media trong cái lâu hiện đàn phải chọn tu này hiền à bầu ruột khi à bùi múc múc mày nè khát tiền khá khi làm bằng bầu ruột cho nên cắt mày nè hay tu này hiền Facebook page làm bằng anin than bầu ruột tu hi anh làm post à anh tin nghe làm post kan chia ra ngã kan ngay thầu lệ đó nè à bùi ra trong top thengin chiang devin kan ngay thầu lệ đó nè Burma military junta chuan in than pui chu chong thumin ne ni tur thu puanga kumin sang ni som ni panga December ni som ni paria ta tangin in than chan ani anga kum thar sang ni som ni paru January thla to pang aron tiani kumin sang ni som ni panga voi ni som ni paria ta tang tran turin in than hi nei tran turin nakum sang ni som ni paru January thla chung o odon ani thil chiang takero kan soilok thei nge yang ama satar chu sipei tatmado thopui party ten nena an chang don ti hi ni yo va khiat lok om ve sipei barma sipei ho hi tatmado ti a soi ani an thopui ti la anva tran rol pui kha ho party ta khanin nena an chang don ti hi ni aron ti riap ngal maya khai kumsa ni sobni pakhat February thla a mi pui thlantlin sarkar paithla khani atanga kumnga don aliam nuwa tual chung in do na in rampum pui atuama sipei sarkar tanma do chu People Defence Force PDF le nam sang sang ral thum keng pol EAOS ten nen ani kapani haron tiani hei kumsa ni sobni pakhat February thla khani sipei dictator sarkar du lova revolutionary khoi hotu politician sang tam tak president yu win min le state councilor do wang san suki te point tun thlengin lungina anatang megani aron ti bokani sipei hian khopui lian tak tak le sarkar mun pui tak tak baka mihring bit na mun pui poimo tak tak te chu ala thunun chun zom zel bokani aron tiani nie he chu kan thratlang thau tonga mana tang khanin civil mi pui om tam na mo khatiang mi pui om tam na tam takha mun poimo te poniang chu khatiang kha ala thunun tat maya hei ava poi em kan ti thin khani helampang mizoram apo kan ti lian dar thin khani haral thom le sipei tam tak nei barama sipei tan van boruaka Air Force thona mangin hung nuna anla chang meka mi pui te omna a lai pui artillery le drone manga beina rap khlak tak te chuan democracy lam tluang zomek mi pui te do dana revolution hi ati che theilo aran tiani sipei dictator do tu mi pui sipei te hian ramzau tak anla towa dictator hemi sipei ho te do tu mi pui te hian ramzau tak ten la to ni man dewa anin ka wa ka khan mo anin ka wa khanin khatiang ramzau tak kha an la ve to ni in thlat puilom tur hi ramchunga township parliament constituency zathum somthum zinga zani somsari pali a nei the ni yang aran tiani parliament constituency hi zathum somthum lai omani hetaron zedana chuan chumi zinga zani somsari pali a hei thlanna hi nei the ni aron tiani amero chu township tam tak chu apum puin in thlan puya vote thak thei ani don lo aron tia hei hi an mani in thlan puin nei hianin hemi apum pui hianin nei ani theilo tur thuran soitel veletat mai ni entianan aron pe a kalei kabo biala chuan zofa te om tamna bial tahan khampat
te vote thlak thei turin anin thlang don lo aram ti le tat mai peka hemi hi an mani na anin thunun na ani garing achan chu nei thei lo na tur kha a om tam riau mai ari nain chu ama khop mai hei mo nei thei le kom tak in thlan puite ni sia chuwang chuanin heta entirna na ron pe kang do hianin an nei thei lo na tur kha a om nual mai si pai ho thunun na deuh chu ala sang ani in thlan pui hi Myanmar ram chunga le pona po in thlan na lem anga ngai ani ava mak ve tera u in thlan pui hi Myanmar ram chung le pona po in thlan na lem anga ngai ani enge lem chan heta hian ron ziak ngal mai thei si pai sarkar in an ruat election commission hian an criteria zom lo political party an member le an headquarters office te chu registration ti aphal sak lova a thiat nual bokani Burma election commission hian P Aung San Suu Kyi Shui National League for Democracy NLD po chu alo ti top dek to bokani hemi wang hi ni tira u hemi an headquarters office te chu registration ti aphal sak lova chuwang chuanin an thiat lo thei lo an mani tang chuan an thia pha ni ti na ni chuwang chuanin he in thlan pui hi a lem tin ta hin ron sei tlat mai ni in thlan pui general election hi si pai sarkar thunun na hnuaya media tran pui na in ne ni do na media tran pui na ron ti dai maya hemi an in thlan pui hi social media ho tran pui na ne ni do na general election dan thar hnuaya in thlan pui an nei tur thu an nei tur seli khap tlat ani ava mak ve tira u an dan siam chu a khir le maya heng an si pai so si pai te ho hianin an dan thar siam hi a boi thla ka ni hi media tran pui na hnuaya an mani hianin sarkar na pa nga hi a lem ang deuh point hei chunga paragraph chu kan chiarang deuh hianin kan chiarang hian in thlan lem ang deuh pawh lo ni ta sela an mani hian thu nei na zong nei an tum na konga media tran pui na te pawh hei heta hian a ron ziak tlat maya a ha thlak lampang chu ni Burma lampang hi mo ti chuan social media in thlan pui ti borbang zonga social tu mi pui te chu narim tak tak nen kumsari thleng lunginan tan tir thei ania thitura rem thei dan tur thlengin zian ni bok ava boi thlak anin thlan nei dan tur hi mo a si pai lampang zokin dan an siam le lu tu ka mo chuwang chuanin khilampang tuna anin thlan na tura po hianin boruak neu om lo thei ni don lo ni dan an siam na sa hei an siam khir boka a boi thlak ani heti lai paragrapha social media in thlan pui ti borbang zonga social tu mi pui te chu narim tak tak nen kumsari thleng lu ina tan tir thei ania thi tura hrem thei dan tur thlengin ziani bokaran ti chu civil mi te tan mi pui te tan ava ha thlak don ve tirau civil mi te tan a ha thlak don ani achan chu social media kal tlangin voice engemaw sipai ho du lo zong anga trong kaman nei khan kumsari thleng lungna tan tir theile thi tura hrem theina dan thleng khan ziak tlat mai ni a zelo khop mai so sipai te tingo so sipai te dan siam ani tlat mai ni hei mo sipai sarkar hian khovel sarkar tam tak mua international democratic standard dan zom anga inlanin nun phung pa ngai tak noya thil pa ngai tak kalpuyangin lantir tuma yau khovel mit mua chuan in thlan pa ngai ang taka kalpuyang tum ni in sipai sarkar so sipai te ho hianin hein thlan hi kalpuyang tum ti kha hetai na ran ziak le tlat mai peka chu khovel mit mua khanin in thlan pa ngai anga nei turin
nei tura ni ti kha kha mi kal pi kha tu mani in thlan na a buat sei tur bial chunga thune na lekko le atuma international engagement na sa zok kong khar khon atuma chuti ro chuan status chu avong reng bok aron tiani Ratlan Sarkar National Unity Government hemi chu Ratlan Sarkar ti chu mi pui te ho te po an ni ka ringa NUG le khovela human right thlop tu te chuan international community te chu election observer tir lo turin an nge na khovelin in thlan puan nei tur hi a lemanga mu fia tir an duani aron tiani Asian throi tu te chuan in thlan pui nei ma in tharum thona zong zong chu ti topa huap zo political dialogue nei turin an nge na military commission sarkarin in thlan pui entry thlai tu election observer tir tura asom na chu an no lani ram ti le that mai a boi thak thina ni chena hian Myanmar general election in thlan pui hi a thlop nia soyani a ma se vantlang hiata election observer tir atum lem lo ani khothlang ram te nol chun zom zel hi sarkar tan chuan apoi mo lo regime tan chuan democratic emo western legitimacy a in local legitimacy apoi mo zo aron ti bokani Myanmar than omram te chu Myanmar tol chung boina chuan a ngong na hleya aram ria rem na le muan na om theilova aram ria ram na le muan na om theilova dan lo taka pem lut an tam lu tu ka wangte an ram chunga lui luang lut te ti bol lo tu leit noi lam thil lei chuana dan mu mal lo an man wangte ui lo chi sang sang heroin le methamphetamine siam chua le sum don na apun wangte cyber scam manga bum na darzel wangte ami puite salanga sal ang maya an ti luina asiam te chu an hel hle ni aron ti ni hetilaya an hel thil te aron soina sakhop maya an ram ria remna le muana om theilawa dan lo taka pem lu dan tam lu tu wangte an ram chunga lui luang lu te mo thil ti bol lo thei lei noi lam thil lei chuana dan mu mal lo an man wangte rui lo chi sang sang heroin methamphetamine kan tiang chi zong zong ka tiang siam na sum do na apun zel thil te cyber scam mga bum na dar zel wangte le ami puite salang maya an ti luina an siam te chu an hel hle ni ti kha te ta hianin aron ziak lang ani tuna in thlan pui nei tur hi sahni pariat Myanmar constitution nuaya nei ani dona sipailal general roltan MP aning candidate loma sipei thlop USDP party kai hruai sarkar siam na mai ani aram ti bokani hei in thlan na an nei tur hi sipei thlop USDP party kai hruai na sarkar party kai hruai sarkar siam na mai ani aron ti ni atop berami hi hei in thlan pui hi parliamentary rule in thlan na tur ani don lova khu hruai tu senior general minong nei na tan Myanmar president ni na kong ain hong don ani aron ti le aru mai ni hemi in thlan tu nei thlan hi chaknan chang ni chuan minong lein president ni na kong in hon na tur ani tuna sipei hruai tu minong lein hi barmarama president ani anga aya commander in chief atan sipei officer amirin tak aruatang voin December ni som ni pariat hi Burma a anin thlan pui an nei tlan tur ani a nakum sang ni som ni paruk January thla chung o dona hei dana ron siam na sakho maya tin dana ron siam pela ma hian hemi dana ron siam ba ka hian minong hlain hi president ani phei chuanin enge tinge khilampang Burma rama hianin boruak hi athu nei na hi akal puile zelang viewers te khan
comment section na ma khan kan ngai dan te kan lo sei le theu donia